Clear tu te hin zawain si bai vekule tunchum video a chuanin cashless economy ya kan lu fel theih na turin khawvel ram shwai tu te anron din na tur do san chu sakin a omek ti kan let don ani history hunkal to kanen chuanin poisa kan ti reng hianin kan kuta kan ken theih kan khoi theih thil ani china coins kan ti poisa thir te a notes a lekha te ti chuan hunaron kal le dewa a card angin aron oma a hnuah chuanin phone na changin thil kan lo lei thei ta ani aron chandan shang kan en chuanin mason ani te po in angai theya amai ro chu kong zo big chiang tak mai an nei ani ti ero hi chu haider thei rual ani lo thil leina na I thil man reng te chu an lo te tel la an changkang chho tel la I taksa nem po anin hnai tel ta a chung thil zong te chu zoi muanga lak bawin tuna chuanom chhota ani khang thil zong aya khan tuna chuanin nangma kha thil leina na man thein I om don ta a hei hi zel din thu bole mo tuine mo angai dana soi mai wanga ni lawa khawvel pumpuya continent shanga technology aron chan na zirin olsam taka install thei mai an lo ni ta ni May sanghi somni parukhanin Samsung chuanin Apple le Google chu digital passport ni na konga khanin azom veta a Samsung chuanin company pakhat identity verification atana an manchin company chu avazoma tho ho na thuthlung an siama Samsung ID chu clear nen an tho ho na chuanin digital ID an siamani chu abik takin US passport nei te ta na siamani a mi anjin kwalna khanin US passport US khwale tui an ni chuanin an passport te kha an lak chho angai lawa anjin na tur huna te khanin mutir tur khan an bega changa an lak chhuanin phorbai kha ngai to don lawa Samsung phone an mang chuanin Samsung ID kha an muanga chu chuanin an passport te an digital ID te kha alo verify ngal vekanga TSA checkpoint zanni somnga chu tiang chuan ti thei don ani an phone mang ringot khan to te po Samsung Galaxy phone an neya US passport an nei chuanin airport security kha an passport va phor chwa ka security te hne na va hmutir kher lo khanin ankal tlang sung thei to don ti na ni this one among two information zong kha clear chuanin allow verify veka adik nge ni te lo fin fia this one digital ID chu TSA airport checkpoints zanni somnga ya tamma chuanin man thein alawom don ta ti na ni tin chu digital ID vek chu mun shang Entirnan sports venue ate Entirnan Los Angeles stadium a an lu don khanin an mel mai kha an lo scan anga ta chuanin kumengzat nge an ni ti te kha an shemai don ta a card an ken angai lawa ID kha an ken angai lawa an phone de an mai khanin engkim kha an kal tlang vek thei to don ani so tiang che chuanin Apple wallet le Google wallet chuanin kumeng muzat liam ta achang to khanin chu tianga thil le theina le digital ID chu an lo mangin an lo tlang zar to a Samsung hi ama shwai tu ani lo Samsung chuanin Apple le Google ina an lo ti to chu an hnung a ron zui ve mai zo kani heta che a hianin ring tu te mai po hianin kan ngai ven a hun to tak setani company pakhat chuanin thil reng experiment atana aron man chan chuanin athilan en chinvel mai ani e ati theya this one in tech giants panhi in chu tiang se anron kalpui le chuanin anni po in cha an ti anon mang ve ni hi alati thei amai ro chu khawvel pumpuya mobile platforms lian tak pathum heng Apple Google le Samsung ten arwala an han ti ani chuanin thil kheng satlia emo thil en chin na mai ani to lo ti acha thiam thei ani mi ten standard protocol ti dam phung pa ngaya an la man chho torani ti kha achang te em mai ani until tumber chu I passport te I identity ini na tele thil poimo zong te kha device pakhata thil pakhata hun pakhata ida lut vekanga khoilo ikalna ikeng thei bokanga email mai mangin I unlocked in I hong thei do nani this one digital passport hi a step pakhat na ani ngai chuan South Korea chuan step ni na alo kai de to a April sangni somni pali akhanin fintech app TOS anti chuanin an mel mai manga thil an le theina tur face page chu alo mangdei to ni anha thodam po amol mangin a olsam maya TOS app download anga ta chuanin email I mai vel te kha I register anga ti chuanin thil leina dora te iwakalanga terminal akhanin checkpoint poisa pek na vela khanin I va en topanga I poisa te I phor chwangai lawa I card te I phone te I wallet te engmai phor chwa angai law khadi top khan thili le ti na ani mai
tos chuanin a system chuanin second khat lek chungin mai kha za a somkwa pakwa point pakwa kha a verify manani ti in asoyani a chan chakdam po anase maya March tha an tlang zar hnu loka khanin thlani chung ringot khanin face page chu mi sing ni chuangin an mangzui chuanin August ang hi somni paliaron ni chuanin kha apps mangtu subscriber te kha noi li ai tamanon ni ta dai mayani tin kha apps mangtu za somruk khanin khami tha chung khan an mangnon ti po share tani pok ti chuan tos chuanin target an nei ta a kumsang hi somni pali chung khanin dor noi thum chunga hetiang anga mai mel manga thil lei theina kha bunvek an tuma tin kumsang ni somni paruk kum tobla ma phei chuanin hetiang ang hi mun million khatla ya khanin hunbel an tumani until tumpo kha anti zau zela cafe a antia gas station a te movie theater a te mun shanga dormai ba ka khanin hunbel zelan tumti nani ti chuan hetiang ang hi engangin nge an man tak takang ti han ngai tua tala tun kum tobla ma chuanin ram pakhata chuanin toimoni chu dora aludanga coffee shop ate damdoina te cinema te petrol station ate chume dora te engkima khan avakal chuanin a mai mangkhanin thil alei themai don ti na ani kartaken angai lawa phone angai lawa pin a chhutlu po angai law khata khani vakal topanga thil iwalei ngal top don ti na ani hei research project po ani lawa rampuma thil thleng mekle anman mekle amang tu te po na sataka an punna ani ram pakhata chaw ani don lawa ram shang shangin chu tiang chu kalpui an tuma an kaldan te po ai nang chhaumek zelani Europe lawen taila EU chuanin a khwale tuiten an man theina turin digital identity wallet asiam chhuaka chu mipui zongjong ten kumsang ni somni paru kum toplama an man thei turin arwa man ani India rama chuanin national aadhaar system ma oma thatin mai hianin billion ni chuangin authentication emo mangtu nge ni ti fin fiana kha an nei chinani Singapore a chuanin national digital ID antia million nga chuanglai mai kha active user manglai mek an omti na ani ti chuan bank po in hetiang lamkong hianin ma an lave meka JP Morgan USA bank liamber mai po chuanin miten an maile angkut tha manga poisa ampek na tur chu ngoi reng si hian lo manga formula 1 ate restaurant atele chome anzor na mun grocery stores ate chu tianga an man theina turin le thilan le theina turin rahman na local chhapui ve mek bokani chuti lai industry analyst project chuanin biometric manga mi inthil aleina hi $1 trillion lai athlen an ringa chuta chuanin amang tu hi som chung le khianin billion an tling an ringani I identity te ilu theina turte I che theidan turte I thil le theidan turte le society wantlang zinga itel ve theina tur zong te chuta chona in phum ruveka mun khata alwang kho manga chu voinia hianin undigitized ta vek mayani he thil hi chaktaka kalpuania kumsang ni som ni paruk top ma hianin theianga tam ti fel an tumani thupuan bung som pathum chang som paruka changa chang som pasaria chuan heti hian a inziaka ti chuan mi zong alian ate in a hausa are thein zalen te boi te an kut ding lama emo an chala emo chin chhiana ani tir veka chu wangin sakol ming emo a chin chhiana emo a ming number emo nei te chaulo chuan tu man engma an leya an shal theilo nan ti in zirtir johanna hianin he thu hi edi somkwa pangalai vel khan azia arin oma khami thuwa khanin thil thleng the pali in zebruwa oma chu hun kal to a sarkar lo to zongjong in vo in ni anga theina zongjong le midang te thunun theina an ne ang hi alo ngai lawani uluk takin han entala thil thleng the pakhat na chu khawvel zongjong huwa pani ti hi ni a Bible kanen chuan mi zongjong alian na te in a hausa are thein zalen te boi te atini chumi omzia chu he khawvela mishing nung zongjong hi chu kha system pakhata khanin kan lut don ti na ani church history kan ena kumsang khat zakwa liamta apo khanin technology te han emphei chuanin hetiang thil hi athleng theilo hulhwala angai to apo kha an ngai to phak thiam don lo shimshimani achan chu heng zongjong a thlen theina tur chuanin khawvel ramshang shanga infrastructure chatak taka omangaya ramshang shangkha an chan ho angaya tin continent shanga verification mi te kha an ninge ni ti fin fia na kha a in an vek angai chhumlo chatlawa akalangaya in thlunzom vek angai boka
khang infrastructure them kha voinia chuanin an han siam chho meka ramshang shang te chu thun zomin kan hmu lai ngei hian anom chhota a apani na chuanin biometric identity hi ni chinchhiana kha an chala emo angkuta khanin a om ti in a inziaka anip te anak lawa an vong lawa an taksa po khanin an ziak rang lamani lo tunlai theology ante chuanin thupuan bungsari changthum hi pathianin ami te an chala a chinchhia na ronking ve tur che a lo thleng tur ni in an soya chumi omzia chu he sakol kalphung he base system hianin pathiani na athil ti angkha a ang tur omang che ronking tur a counterfeit kha aron siam chhuak ve ti nani pathian chuanin ami te chu ama hming kha na ron chin che a chu tiambukin sakol po chuanin ama mi te kha ama hming a number kha ni na ron chin chha ve le ni chuan tun huna hian voinia hianin chu tiang che chuanin mi in thila lei theina turin payment industry te chuanin an chala emo angkuta che khanin verification system kha thil mangtu kha chu mishing nge chu ani e anei tu dik tak ani e tia an verify na tur kha an da na chu aloni vele ta chat mai ani apathum na chuanin commercial control ani chumi omzia chu khachin chana tel lo khanin tu man engma an leya han shal theilo na turin sumle pai kha sum do ton na thleng khanin an thunun vek don ti na ani he chin cha na hi in nei lo ani chuanin I chung ko chom na turte in luan na man turte I thok chhuak theilawanga tuang taka sum don na I kalpui theilo mai ba ka kongdanga phei chuanin dan cha in I om theya chung zong zong I ti duwa I nei du ani ngai chuanin chu system chu izoma achung ai telve angai thung don ani he thil hi ID chawani don lo he chhuana mi zong zong te kan dam kho chwa theina turin le wantlang zinga society a kan tel ve du ani chuanin min o na tur ber chu economic leverage manghian ani thil thleng thei palina chu tunlai mitam jok secular analyst anti te hianin an mai der pakhat chu ni a achan chu he system he kalphung hi identification ringot ani lawa thupuan bungsom pali le bungsom hni khanin chiang takin lo tar langani achan chu he chin chhia na latu te reng chuanin sakol khachi bayam buk ti kha aron tar langa sakol hnuaya angkuna an thopuya atan an rinomani ti an lan tirna kha ani ti chuan economy eile bara te an lo hniang hnara an hna te an chan lo na tur chuanin khabi system a khan an lo valuta chu chuan an tharawa ngong na satak anei thei ti kha kan hmu ani thupuan bungsom pathuma kan hmu angin he kalphung hi aron lan huna chuanin in en thak na ani mai ba ka thuoi na akeng tela chu chuanin thlaraw lama po anhwaya kan kun ti aron tar lan na ani a hemia wang tak hian ania tun huna hianin uluk tak re rufim takle muang changa kan chet a hun ni Samsung hi antichrist ani ka tilawa tos face app an man po kha sakol chin che na ni ka ti heklaw iPhone ne moi Galaxy phone po kha setan na biak na konga an man na thilani e ka ti na po ani law technology ngor kha chu swal po avani lawa ka soi tumzo ka tak chu thupuan bungsom pathum na a thlen na tur hianin zan kha thil thuwa engma iti theidon lauti zoki ni imuanga iron haranga khawvel mi pui billion ria chuang lai mai te chu ole tukin zinga chang chuanin thil in leina tur chuanin in mai kha in scan anga ya sumi ni la chuanin changte engmain le theilawang kha ati ngai ngot theilo achan chu khatiang ang a thlen na tur chuanin infrastructure te kha an lo siam vek anga ya ni tin mi ten an ngai ne ya akal phung te kha an lo sha thiam anga ya chu mai ba ka an du thlan na nge ya an rem ti na nge ya an man angai boka tin poimo em mai chu mi te kha mang tura ti luina nor an ni ma khanin an ma ni khanin phur takle cha ti taka thathau taka an man thiam kha anga ya an man du po anga ya ni voinia kan hmu me ka hi chu a infrastructure an siam na an bun na hunna kan om me ka chu voinia an man chan dan po hi kan hmu thei ani ama sabira chuanin kong ol sam takin anon doctor ta a biometric te chu thilpek angin anon tlang zara passport angai to law ID iken angai to law I mai kha ani mai arangzo ka a ol sama zalen na angani e anron tia South Korea face a rollout anti po kha mitam takina ambo hum na chan chu I phone lak chhuate I wallet han lak chhuate ai khanin terminal kha second khatlek iwa ena I thil leiman zongzong an han lak mai kha a ol sam emema thil ol sam na wang khanin mipui a hi pani
Samsung wallet te chu mi tam takin an lo man le na chan chu airport a ikal khanin I passport te I bag atanga I phornok noka I zon chop te angai to lawa ol sam taka security ikal tlang thei wang khani amang tu te ngein an man awang le tha an ti em awang te an du em awang te le a chat na kha ol sam taka an hmu nga lawang khanin an du em ema ti chuan an hnuwa kha thil kha an ron normalize sang kaldam phungpa ngai ani he tiang tur hi ani ti in an ron kalpui le anga ti chuan chhuan thar an ron chhuak zelanga thil dang an lo man chin to te chu shelawin kha thil kha kaldam phungpa ngai tur renge moni ti an ron chhuak zelang tos pay po kha akal chak ne em mai chu millennials le gen z ho khanin an hmang duwa achan chu ol sam an tia khami ol sam na wang khanin hmang tu po anga rengani Samsung po chuanin kumlama no pangjok ten he system hi an ron man chuanin facial recognition hmang tu an ron pung zelanga an nu le paten an du aya ma khanin hun local tura hianin he facial recognition system hi man mai na omang an ti ni an tumber chu biometric id hi pin kan chhut lua hei chu a normal lom thil pa ngai lom tia kan ngai thei dan turang mai khanin min ngai tir an tumani min kan sign ang mai te hetia ol sam taka kan thok ang mai hianin biometric identity lo nei hi thil ol sam le thil pa ngai ani e tia min sha tir an tumani chumi hnuwa chuanin thil sang sang te chu an ron thlun zomang I hmaya thil iwa pek na ringot kha ani to don lo thil le na ni hmanganga airport security kaltang na ni hmanganga I national id ya I hmanganga medical records an hmangbokanga sarkar changa ham chatna ilak theina tur government benefits atan man ani bokanga tax filing sata ni hmanganga I travel document a izin veiwa na passport iken khengai lawin I hmang thei bok don ani Shing nuna I hoina zongzong I man theina tur zongzong kha he biometric ID a hena in thlun zom vekang chu zoi muangin an kalpuya kong chani omang takin alang boka chumai baka ol sam mani JP Morgan's analyst po chuanin digital ID chu khawvel pumpui anin thlun zom na tur le kanin sumdon ton na tur ania ramshang shang kan zindona passport kan man ang che hianin kan mangang ti in an lo soive bokani chu tak chu ni thil zongzong thlun zom an tumna lai tak chu ni chumin huwa chuanin atel lawa theilo na amma a kanin nga na tur kha aron thleng le don ta ani chu chuang khawvel pumpu hi athanga a o tir theina tur ani boka voindia han ngai to ta la chumi tel lo chuanin nun phungpa ngai a man thei to lo thlukani India rama po Aadhaar card telo chuanin bank account na hon thei to lawa KYC atan Aadhaar card angaya university a Aadhaar card telo chu mun chen khata phei chuanin an enroll thei to lawa na zon na Aadhaar card an lo phuta engkim ma khanin he digital ID hi phuda nia atelo chuanin a har sa chhauta mek zelani hunaron kalshe tanga thlona po I chuang thei lawanga tin tuna thlengmek bank account po a hon thei to lo thluk chu ani a tin bank account ne na in link lo phei chuanin nakina phei chuanin hlo po hi alalak thei lo hialang ti chuan chawhme a lei thei lawanga a chan chu kha system kha tui ani anga nang kha iwa che na nga yani ti chuan kha system ma changa ka chhuak du e iti ani chuanin society a changkanin I chhoa in lakshan angai don ti na ani ti chuan a tobera chuanin man nge tur tin enforcement aron omang he infrastructure hi khawvel rampum puya pe fel ani to chuanin mi zongzong hi chuta chuanin ngat pum hlum to anga mi ten nga ya an nei to a zung alo kai thuk to chuanin kha system control tu te thunun tu te khanin zoite mai hianin condition amang tu te na anzom tur dan kha anon siam chhuak ton ta ani thil leitur khan I hmai kha scan ringot to lawanga ama ero chu I hmai kha iwa scan chuanin an hnuaya khanin irin om zai lan tirna nia ti chuanin thil khai lei thei don ta ani a technology kha chu in thak don lo ma se a condition a dan an ron zam le amang tu ten an man theina tura an zom nge tura kha aron thak thei don zo kani chu thupwan bung som pathumina a soi aron thlendik na tur ni che abokang he thu kan soi chan hi ti hlau che kan tumwang ani lawa kan soi chan zok tak chu in buatsaih na hun inei theina turin le ilo in ral rin theina turin ani lali swan mathaya bung som ni palia khain heng zongzong hi alo thlen tur thu asoya shilok na reng hi a kau shante vati hlau tur le vati thabar tura soi ani lawa a in ti chelna turin le a har theina tura shilok na pek zok anni khawvel a kedar mek lai atluk chan mek lai I thira
Suti lai chuanin lalpari nom zia le athutiama adin nge zia chu I mureng boka heng zong kara hian ring tu te chu engangin nge alo khosakang engangin nge alo din he ang ama sabera chuanin he khawvel kalphung system ani lo hianin pathiana irin na ngatro Philippi bungni changsom pakwa chuan ka pathian chuan Krista Isua hausakna anga angzelin in mammo zong apeng cheu atini kha thu tiam kha akaushante anrin na wanga ele barkonga harsat na toka shek tok mek te tana azi ani man lai khanin arin tlak ema voinia po hian chu alarin tlak reng fawang apan hi na chuanin nangma anga rin na nei te kha ngai thu tak hlela anzinga teltamro kaushan masa khanin romlel ram khanin economia na sataka asheka eile intur antlak chamlai khanin rin na mun khata omte kha anchang hawa anin dom kang tona antuar tlang theyani tirkaute bung ni chang somli le palia chuan heti hianin ziaka ring tu zong chu anin thlung kho ma engkim anin chom ton veka ti in systemin engma mang ve theilau chea a shek chea hungpona ada che ani chuanin nangma anga rin na nei ve te kha ibel tur te le in nga na tur te anni chumi omzia chu taksa pakhat hlom khata inom don ti nani apathum na chuanin pathian thuwa hianin izung kairo ring tu atam jok te he hun hnunga bum na lo thleng tur laka anin buatsaih theilo na le anin rin theilo na chan liam bera chu information thil an sha tok lo wanga ni lova an zung kai na kha athuk tok lo wanga ni kan tun lai khawela chuanin pathian thu a kan puitlin na tur te chu entertainment nomsit bol na nen kan thlenga hemi wang ta khianin mi enge moza chuan engkim an chan pha ngei bokang I bible shiala pathian thuin enge alo soilok shillok na te shiala berampu o ngai tha thei turin in buatsaih la ti chuan berampu o isha chan chuanin ama angtaka ronchong adera ronchong huna chuanin anilo ti ishefia theidon zokani ti chuan chu hun tak chu aron thlen huna chuanin chu chinchha na chu ilalawang eng angpo in ron tok tarin ron tar moi ma sela thunei tu ten kongshang shangin demand emo ron nor lui chema sela ning kha chinchha na ilak du lo awang khanin thil tam tak po chandon mala ila turani lo hemi thu hi chu thupuan bungsom pali chang kwale chang som khan asoifia em ani takol chinchha na late swanin pathian thin urna zu fear pathian thin urna nawami chu anin zau chakang lo ti ni kha chinchha na lak du lo wang khanin hun reilo te chung chu economia harsat na kan to kanga ele bar alei theilo wanga engma kan chel theilo wanga society wantla nga te po kan tel ve theilawang ama ero chu chinchha na reilo te ta na nom sakna du awanga kan lak ero chuan chetuana ta na angong tore ro chu aritle thungdon si ani khawvel technology industry te chuanin khawvela mi zong te chuanin an du thlan na le cha anti ngoi na awangin an mani nge chu an mel mai mangkhanin verification an mani nge an ni ti nem nge na kha an mang du don ani chuti lai chuanin lalpa kan pathian ero chuanin chatuan nun na pek min tiam thung si ani du thlan tur pahni a oma anin anglo na sa hlebok heti lai hian mithiang hlim te chu an rin om achul tak zeta an do theipo achul don ani heti huna takhianin pathian thu vuana adante zoma ama ringtu te le lali swa krista ringtu te chu shat shanin anom to ang thupuan bungsom pali changsom pani chuan heti hian na ziaka heta hian mithiang hlim pathian thupek oi tu te le I swa a rin na wan tlat tu te tan chhel achul zia alang ati ani ti chuan thil thar ron chhuak zelanga company shang te chuanin bufang tiat anglek mai microchip te chuan ron shal chananga anvun hnuaya mi te chu da theina turin ampui don ani chu Sweden an mang chho chan to a ti chuan thili han leidona aman ipek don chuang kat readera khanin I kut khaiwa vai za umayanga ti chuan thil khawel sam takin I le mai thei to don ani I wallet ke na ngai lawa I phone ngai lawa I card po ngai lawa I taksa kha tok chau don ani voinia hianin khawela hianin ramsom pakhat te chuanin central bank digital currency an mang chan to a
chu sarkarin engkim athunun veka chu mai baka programmable money poisa kha an du dana anti danglam thei an siam bok ani ram somli pakwa te chuanin an en chin meka China rama an man digital yon phei chuanin mangtu anga maya poisa anin thon kwal za te po kha $1 trillion kha handling che pani tingkhang sumle pai te kha a program theya siam danglam theya engti khuna thi tur nge ti te kha poisa a khanin engthil te nge i lei theya engthil nge i lei theilo ti angte tin ki stroke pakhat le khanin kha poisa I man theina tur kha an off sak thei che a an block thei bok che ni Neuralink chuanin mishing som pahnih te thluaka brain computer interface chips athun to a he chips hian he khol hianin mishing te chu an ngai to na zong te kha a chiar chara en thli thlaya screen a chuanin aron le chhuak vek chin ani he Neuralink company hianin an long term goal hun local turata na thilti an tum chu mishing ngai to na thiang taka kan man na le Artificial Intelligence AI thunsom hi an tumani chuti line Open AI ya an CEO ina ahmalak na hnuaya America rama khopui paruka chuanin mipuite an iris an mitnote te chu an scanner chu digital ID chu world ID ti in an soibok ti chuan chu mipuite chuan an biological data te chu khawvel pumpuya digital network a chuanin an thunzom ta ani hengthil zongzong hi hun local tura lo thleng tur ni to lova he kum kan man mek sang ni somni paruka hianin kan mang chho mek to a thleng mek ani hengthil shang te hi kum sang ni liam ta a thupua na shilok na a zia ani angkhanin an lo thleng chho mek zel bok ani tunjuma chuanin he sakol chin chhia na man ani theina tura alung phum poimo andin heng technology te financial system sumle pai manga mi puithun an tumna te politics manga na an tho na zongzong te hi engtenge ni ti kan enanga ti chuan he hun hi aron thlen ve le a engtin nge kan lo ma chhonanga engtin nge kan lo do dalanga engtin nge he takin kan om theyang ti te kan soyang technology kan en ma hianin pathian thu hianin engangin nge asoi ti hi kan chian apoimo masa emema thupuan bung som pathum chang som paruka changa chang som pariata khanin ti chuan mi zongzong aliana te in a hausa are thein zalen te boy te an kuding lama emo an chala emo chin chhia na ane tir veka chu wangin sakol hming emo a chin chhia na emo a hming number emo nei te chau lo chuan tu man engma an leya an shal theilo nan heta hian fin na a ome chu thiam chuan sakol number chu chu ro se mishing number ania rupa number chu paruk ani e he changa chang hianin thil pathum kan hmu a pakhat na chuanin he chin chhia nei khawvel pumpuya thleng tur ani tu te po an re thei emo an hausa emo engang mi po ni se an nei ve ka ngai ani tina pahni na chuanin taksa ni nei thlunzom tur thu a soilia kuding lama emo chala emo ani tina pathum na chuanin economic participation ele barkonga te khangthil kan mamot ni tina kan mamot thil reng neng khanin kung kaina anei don ti kha tar lang le ani he chin chhia na tel lo chuan engma I lein I shal thei don lova kum sange mozat liam ta khanin mi te chuan he thu hian chhiara eng angin nge aron thlen dikang ti kha an ngai to thiam phalo ani khawvel mi pui zong kha chin chhia na la tura nor lui ani theidan tur kha ngai to thiam po a har nge yang chumai baka mi maltin te thil an leile an shal theilo na tura thunun dan te kha engtin nge niang chumai baka mi pakhat chau po ani lawa ram pakhat po ani lawa khawvel pumpui kha engtin nge an thunun theyang achan chu he technology voinia kan ne ang hi kati hun lai khan ala omlova voinia te chuanin mi ten olsam taka thil an le theina tur chuanin an taksa an vun hnoya microchip te an phuma British Polish company pakhat wallet more pay chuanin min olsam taka thil an le theina tura an taksa chip an phum thei ang chi implantable chips kha an shal ani bumal fangai po hianin ate zoka a technology a chuan near field communication technology manga he technology hi contactless bank cards le smartphones shangina an man nani bok kuzung puile kuzung chal inkara anwadalu khanin amang tu digital wallet neng khanin thunzom ta ati chuanin
kha chip mangtu khanin contactless payment in silo le in khoilawa dora thil le am palna mun renga kha chuan ol sam takin thil kha le theya a wallet a phorangai lawa a phone a phorangai lawa a card a phor angai lo bok he company mal khai ringot po hianin hetiangang device hetiangang thil hi sangte lan shalani khawvel pumpui kan en chuanin mi singa ya tammain an taksa hianin chip am phumani Wisconsin company 3 Square Market anti chu United States a RFID chip anna thokte a phum masaber ani a key cards an card kha cha bianga an manchinte login credentials password te ID te an va chutna angai te khangjong khati bau antuma thil leidona aman pek don po khanin angkuta chip an thun lu manga pek mai thei tur khanin an duangani e technology hi om tak taka man chho mek ani a sumdon nan angkal pui chho mek bok mi te chuan an mani du thu nge yin he chip hi an la a an du awangin mi tam tak anin tlar china he chip hi angkut zung puile angkut zung chal in kar angkut ding lama an phu mani thupuan bung som pathum chang khala changa chang som parukha lo chhiar le la khata khan chang takin a soyani angkut ding lama ati ani chuwang chuan he chip am phum le thupuani na a soi kha thil theng pal thei ani hianari nom to lawani tin apahni na chuan he system ina aron kalpui hlom lian tak pahni na chu digital identity digital ID le taksa in thlunzom na hi ani me sang ni som ni panga khanin project pakhat oma aming chu world coin antia tuna chuanin world ti in aming an thlaka chu United States a chuan an tlang zarani e thil tlang zarna a asul su tu chu open AI yan CEO Sam Altman ania he system akal dan chu orb anti a oma chu chuanin I iris imit note kha a scan don ani chuan imit note ron scan che khanin world ID a siam ta a chu digital ID chu nangma a idang lambik na imit notem nen khanin an thlunzom ta ani chung thil ti ho zong a mang tu te chuanin cryptocurrency token kha andong let ve thung ta a chuan engkim mai kha digital a kal ani theina tur chuanin kongshang shangin malakna kal chhaume kani hem project visa nen akal kopa tunna hiang khawvel pumpuya million somni panga ay tammain an mangme kani hetiang ang verification center te hi Atlanta te Austin te Los Angeles, Miami, Nashville, San Francisco ate a the thwa to ani India chuan in other system ania kan soita kan khanin he system hi biometric ID system ania billion telte mewin an kutzia fingerprints le an mid note thalak an iris scan kha an thun lo tani China chuan in social credit system anti akal pui ve thunga chu chwami maltin te kha an digital ID te an thil leidan te an nung changte sumle pai an hmandan te le thu an oilo sarkar dan an zom chatle te ne khanin athlun zom vekani European Union po in mi zongzong ina an hman thei tur digital ID chu arwanga madin veta a heng zongzong kan en hianin khawvel hianin khoilam nge min kalpui ti chu achiang ema mi in identity ID card kan ti te alo nei chin te chu tuna chuanin a card anga keng to lovin an mania an ni na an biology ate an mela te an fingerprint ate an iris ate an mid note ate chuan lo to a mishing kan taksa te chu kan ni na ti chang toin kan credentials kan identity card angkha an lo ni ta ani ti chuan heng kan biological data zong te hi society a kan telve theina turata na thilpoi mole changkai tak alo ni huna tu po chu system thunun tu control tu chuanin nangma nge kha a thununin a control don che ti na ni chumi ta na poimo chu chips le biometric ID te hi an ni a chumi an pe fel zon nuwa chuanin mi puite thunun na an man tora chu tangka hi ni hei tak hi ani central bank digital currency aron lu na chia chuni ramza somthum le pali chu khawvel pumpuya GDP za a somkwa paria tu te chuanin CBDC Central Bank Digital Currency chu an hmang chhauchan ta a ram som pakhat chuanin tlang zar to a ram somli pakwa chuanin ngor takin a pilot program kha an kalpui to a China digital yuan hi alian berte zinga mi ania transaction sumle pai virvel po khanin $1 trillion a thleng hialani chu rambial som pasaria an manga
chuti lain India's digital rupee po chu azau tel tela million nga lain an mang to ani Brazil chuanin JAX program kha January sangni somni paruka khanya tlang zara European Central Bank po hianin digital euro manani theina turin ngor takin na athok mekani CBDC hi tuna poisa I bank account na omne na adanglam na a oma chu adanglam na chu programmable khoi danglam thei siam danglam thei ani na hi ani sarkar he programmable money sumle pai khoi danglam thei siam danglam thei ron siam chuak tu sarkar nge hianin dan le shai te kha azam theya kha programmable money mangtu te na anzom nge tur conditions te rules te kha asiam theyani poisa te kha hun tiam chung khanin anthi thei expiry date kha ampe theya engang thil nge kha poisa mang khanin alei thei ti te enge lei thei lo ti te kha an siam theya ting kha poisa khanin jo fensen siam thei ni chumi omzia chu kha poisa kha khoi lai rambia la nge man thei ti te khalai rambia la pel chwa man thei lawa anung to lo tiang te khan an siam theya ani lo chwanin zan kha thil thule ka khanin court order tel lo khanin poisa kha an thi thei mia bokani chuti line physical cash poisa ale kha anga kan man hi chu chutiang ang chon an thunun ve thei lova dora ikala thil iwaleya mi hena poisa I pe ati chwanin insum don ton na kha azau dera achui thei lawa phalna la ga ngai lova chumi wang tak chuan CBDC chuanim poisa chu ral thwama amangta a thu oilo tu te shem theina dan te fridge sak dan te am poisa ti thi theina dan te kha anei don ta vekani chumi wang chuanin sumle pai man na zong zong te chu chin chhia anianga thil lei zong zong te chu chin chhia en thla kan vek dona kha poisa an man theina kha mi kha in rin ma khanin an du chuanin an ti thi sak ngal thei bokani hei takhi ni thu puan bung som pathum chang som pasari na alo soilo ka chuni tu man engma an leya an shal theilo na turin chuda chuan chin chhia na sakol number chin chhia na nei te chau khanin an lein an shal thei do dani history ka den chuan hetiang khopa thilti theina thu nei na nei hi CBDC ang hi an lo ngai lova a infrastructure a om to a chumi awang chuanin economy kha onsam taka thunun theina kha an nei ta ani tina pathumna chuanin he technology kan thunun phak bak aya chakin akal to a challe apia lam chiang tak mai kha aron target chat to mai ani Neuralink kan sha Elon Musk sa mu chwa ania kumsang ni som ni kumtop lama khanin machine som le pahni te a khanin an thwaka khanin computer interface chips kha an lo thun ani khang khol te khanin che theilo machine te chu an neural activity an ngai to na te khang a chet dan kha an lo chher char ti chuanin an ngai to na mang khanin computer te kha athun tir theita ani khang dam lo zinga pakhat phei kha chuanin kha chip kha device kha khol kha apangna se maya chin chha dan phei chuanin darkar sing khat sanga kha chumlo chatlo khanin apang mulmul to ti nani he kholin na atho dana po hianin electrodes sin tak mai chu an thluak ati shua khanin an wada chu chuanin thluak le pon lama device kholte ne na imbyak po na kha asiam ta a he an thil ti hi hun local turata na anra manna ne chuda swandam lawen kolna lamani mi alaw chumi aya chuanin thil dangde thil ro pui deu ti antum zoka he hi Neuralink po hianin mi pui wan tlang mu thea lo soi to ani chu mishing le khol thun zom hi kan lo soi tang khanin mishing te kan consciousness chhal chhashat na kan nei na te kan har film na khati lai tak khanin artificial intelligence ne na AI ne na thun zoma ti chuanin mishing te chu AI thiam na kha aron san zela an hnuai hnung bik lo na turin le rwal o renga an om bik lo na tura an rwa man na ani heta hianin thu po hian engia soiti longai to atala chin chhia na kha an kuding lama le an chala ti asoi ani chal hi kan frontal lobe a omna ania chu thwakin thuthluk na asiam na munte chale cha abuk na le thil angai to na le pathian che bai abuk na atana im buatsaih na ta na omna mun chu frontal lobe pa khadani pathian thu kanen reng chuanin chalin INT ra chu thu oina impum pek na hiania chuwang chuan thu panpung sari chang thuma kan en chuan pathian chuanin ami te kha an chala khana chin chhia ti kan hmu ani chu tiang che chuan he sakol system
bis system po hianin pathianin a ati ang chea khami ron king let tur a counterfeit tur khanin mishing te kha an chala aron chin chha vele ta ani tuna chuanin thluaka te chip te dalu ani to achang hianin thluak le computer te in thlunzom theidan te an ron shiata man chho ani achang che hianin chala chin chha na o mang ti hi bible ina lo soina hi chin chha na satle ani lawa symbol mai mai ani lo ti kha kan shefia in kan hmufia thiam ta war mai ani symbol ani lawa atak nge ya thil thleng ani to a thluaka kha device kha call an thlun khanin mishing ina angai to anate a ril ru ina a on lampang khang zongzong te kha alo chhar chara chu signal chu pon lampanga mu thei tur kha ne ron thon chhuak le ta ani he technology hianin mishing ina ama du thlan na nge ya pathian chi bai abuk na kha aron khoi danglam thei don ti na ni ti chuan heng system zong hi atop kharna tur le poimo ber chu engin nge phwar khomang ti hi ni chu he khol thluak nei kan ti AI artificial intelligence hi ania chu chuan engtiklai po in avil renga a en renga na thok tur khanin achom renga amu hil vengai si lova kumsang ni somni paruka hianin artificial intelligence hianin billion chuang mi puite an data te kha arwal khanin a en veka asiam vek theiani million tam takin sumle pa engin nge an man ti te kha arwal khanin a en vek theya camera te itha an lo la khanin tunge ini ti kha biometric data is submit achang khanin aron che zung thei cha a scan thei cha chu mai ba ka nangma khanin khang an call an device chang te kha an thun thei bokani he system du lo da nanga kal te chu tu te nge an ni ti kha ol sam tak khanin a she chhuak zung theya ti chuan sopa emo sonu sonin thu oilawa da na zom du lo tiang khanin a chin cha mak thei to don che ni thu puan bung som pathum chang som panga khanin sakol omdan tur kha arun tar langani sakol lim hne na thok theina apek phal sakani buka ti chuan sakol lim chu alo chong theyanga chi bai buk ve du lo zung te chu ati hlum tir bok to nani milim chong thei milim tuin nge chi bai buka tuin nge chi bai buk lo ti she thei milimin athu nei na manga ama thu oi lawa ama kun du lo te ati hlum tura thu nei na nei tu chu engthil nge ni nga yang le kumsang ni liam ta kha chuanin tu man he thil hi a zia an she thiam lova ngai twa dam po an she lo achan su milim kha engtin nge ron chonga engtin nge mi atha theyang ti kha sha thiam a har don ani thil thei lo hul hwalani ma se kan tun lai khowela chwa han ngai twa te AI ala om ta he khol thwak nei thiam na sang tak mai nei hi anung ani mi aron bele theya thuthluk na asiam theya mi ngai to na le khang zong achang khanin thu aron jiak chhuak vek theya mi zong an biometric kha scan vek theya khawvel pum puya digital currency sumle pai kanin thon na zong te chu ai en vek theya mi in aron be ma hatin tuin nge ama du lova daudal ti te kha anche zia lian hoi herjing lo man ngal chat theya tin kha akal phung a system rondau dala atana hlau tur ni ya ashat te chu adu huna until ti theina zong an sum le pai te chu man theilowin asiam sak theiveka ani lo po in an chunga danang takin shemna ape theiani technology shang panga te hi an thlunzom tala pakhatna chuanin implantable chips anti itaksa a chips anda tunge ini ti soifia tu tur chu tina panina chuanin biometric system nangba ini nge ti ron ti chiang tu tur chu tina pathumna chuanin digital currency chu chuan tu te mai poina anthil leile anthil shalte lawen thli thlaya lauthunun tu tur a omlia tina palina chuan neural interface monitor anti chu chuan ingai to na zong te iril ruin a on lamte chu alo chui chhuak zung anga tin apanga na chuan artificial intelligence chu chuan in khawvel pumpuya mishing te chu enge anti khoimhuna nge anom engthil nge an lei ti te kha chhumlo chat lo khan alo vilvek don ani amu hil ve ngai si lova hi theory ani lova engineering diagram poimo lutokani a heng kan soi zong te hi voin ni a hian an omvek to a man ani chhaumek bok ti chuan he ta tak hianin khawvel pumpuya ring tu te chuanin kan ngai to na kan se na hun to ta tak set mai ani achan chu he kal phung hi aron kal chuanin sakol number sakol chin chhia na mark of the beast ani e anon ti don lova hei number paruk ani e anon ti don lo
Chumai baka mi zongzong sha turin he thil hi thupuanina alo soi alo thandik na tura ni ti in anon tanga don lo chumi aya chwa mason na ni e thil ol sam na ni e security ani e vantlanga society itelve na tura thil poimo takani e mi zongzong sumle paya kanin tluklan na tur ani e vantlang shi selna ta na poimo e ti in anon tlang zar zo kang I him na tur ani ya ifa te even him na tur tan thil poimo tak mai le he khawvel I enkol na atana I chan him na tur tan thil poimo takani ti in anon zwarang thil chat mel takania midangte ma khwa angai mel le boka apoimo ngoi mel bokani ama ero chu heng thil hi ilo du lova do dal tu te zinga mi ini chuanin thil ngai to cheang lau mi a conspiracy theorist in ko inyang mani ma selanga ngai inianga ina chang point ban na itok theya banka engma iti theilawanga healthcare chang lawanga haute te a thil valele shal pokhaita na har sa chawang chu mai baga la har sa zwal tur chu social pressure hiani mi pui van tlangin na satakin an endong chenga an thin shit chenga an nui so chenga inunga an soi neu chenga amairo chu bible hianin he chin chena la te chunga thil thengkha pe hel mi alo khanin tlang takhan asoyani thupan bung som pali chang kwa achanga chang som pakhata khanin asoya mi tu point sakol le alim chi baibukin an chala emo an kuta emo chin chhia na han nei chuan chumi nge chuan pathian thin urna zu fir pathian thin urna novami chu a in zo thakang beram no min hmua le vantir ko thiang hlim te min hmua meile kata ngai sakina ombokang ti in lo ziak dim diamani changsom pakhatna chu tiang mi te ngai sakna me khu chu chatwanin a khu chho reng to anga sakol le alim chi baibuk tu te a ming chin chha na putu a piang chuan a chhun zanin chol reng an nei lowang ti in awa a chhun zanin chatwan khanin hadam na hun chol na hun kha an nei don lo ti kha a soyani kha chu rei lo te ata na shemna ani mia lo chatwan atan sut le thei to mia lawa shemna ani sakol chin chha na lola ki du thlan na chalo tak siam ani ringot lova du thlan na vor top siam na ani mani du thlan na ngei le ti lui na ngei in krista phatsana krista dodal to le akal phung a system te thlan jok na le zong kan thlan lai chuanin engkim chiang takin kan sha ma se kan du thlan na nge ya khawvel thang tu te kan ni zia atalang chiang le dona bible hianin chin chha na chungchang ringothi min shil lok lawa he chin chha na lave du law mi puite chungchang po khamin law shilani anni na po hi thilmak ani lova chung mi te mingchu beram no nun na buwa khanin zeina omdon ti thupuan pung som pathum changria ta khan kan hmu ani leilung pian tiratal to beram no nun na buwa ming ziak velaw lei mishing zong te na ma chu pathiam biakin am bedon ani atia kha sakol hnoya kun tur te chu beram no nun na buwa ming zia velaw te anni ti kha chiang te emema ti chuan he chin chha na lave du lo tu te chu lali swa krista chanchin cha puang tu te le he sakol chi baibuk ve du lo le hnoya kun ve du lo tu te anni ti kan lo sheta ani thupuan bung som hi changli chuanin iswa le pathian thu an chan tlatawanga lutan sakhau tharawa mu thu soini hengmi te hianin sakol le alim kha chi bayam buk ve du lova an chala emo angkuta emo chin chiana ampu du lo boka ti chuan chungmi te chu an lo nung le ti asoi boka ti chuan thupuan bung som pali chang som pahnia chuan heti hianin ziakani heta hian mi thiang hlim pathian thupek oi tu te le iswa a rin na wan tla tu te tan chela chul zia lang ate ni achan chu hengmi te hian an nun na ain lalpa kha an mangai tlat si a thupuan bung som pahni chang som pakhata kanen chuan chu hne na chu beram no thisena wangle thudik an chan tlat na thu awanga lo omani chu wangin an nun na po chan huam khopin an ngai nep to sia lo tia tin mi noi kha singli sangli de chu an chala pathiaina achin chhate an omani chu pathian chin chha na putu te annia sakol chin chha na putu te kha anni velawa chung ho chuan hne na an changani thupuan bung som panga chang hni kha en leila dar thalang li pui ang mai meine na impol ka hmuwa sakol te alim te achin chha na te a ming number te chunga hne na changtu te chuan dar thalang li pui chunga dingin pathian chingchang an lo keng hloma hengmi te hi superheroes an nilawa ring tu ve mai anni ma se ring tu ve mai anni na kha ring tu ro pui taka khanan cher chhuak ani an du thlan na wangin nun kho chho a in rin om na an thanga
nom sakna in lali swa an thanga reilo te atana nom sakna in chatuan nun na an thlang zoka chuwang chuan an lom man kha a chha big em ani Christian kum sang ro an rel za a heta hianin sik tak le uluk taka kan ngai tua tur thil a omani he chakol chin chhiana ila du lawani chuan he khawvela hi chuan engkim hi chan don nun kho chhuwa po a har sa ang ina I bank account thil lei theina izalen na po ani theya inun na hial po I chan thei sakol chin chhiana ila ke ro chuanin chatuana tan aman ipek angai to thungang I tharau te pathian ne na ining kung kai na te chatuana tana beiseina ilo nei zong te chu an bau vekang khungai na le lainat na om to lawang pakhat zok a kha chuanin reilo te chunga nom sakna ania ma se ale lama ero chuan chatuana tan chatuan thleng ani to don ani akum hlun to don a pakhat zok chu he hun a top rwal khanin a top ve nga langa a pakhat le zok ero kha chuan top hun ani to lawang marka bungria changsom thum paruka khanin lali swa po khan he zo na hi ain zota mi in khaweli apumin nei sela anun san si sela atan hlok na turenge om alo ti ni he sakol chin chana hi chuan in khawvel pum pui hi atok tar chenga security te sumle pai hmuing ngil na te engkima lu theina te fantlanga telve theina te he khawvela idam kho chhuana na poimo zong chui ma ron hluyang amai ro chu thil poimo tak mai pakhat khan I thlenga ngai don ani chu he khawvela hian ton huna hian kan din na mek chu ani mitam takin an ko ding lama implantable payment chips an thuna Biometric digital identity system te chuan America rama mun sang America mi puite chu an min naute allow scan meka programmable digital currency sumle pai khoi danglam theite chu khawvel ram sanga man thei turin an tlang zar chau meka brain computer interface chuan in mishing ngai thwana te chu alo chhiara chuti lain artificial intelligence te chu khawvel pumpuya mishing ten thilan mandan te thilan leidan te an nung changte chu chhiar turin le chui turin an siam ta a he sakol chin chhiane hi tuna hian ala omlo po ani thei Krista dodal tu antichrist po tunge ni ti tarlanin ala omlo bok she omna sa takala in chan lova amai ro chu a infrastructure te a technology te financial system sumle pai chungchang te political framework te ramshang te chu the bis system sakol system man ani theina turata na herrem le chu konga shwai chuan anom chhauta me kani hun rei lo te nuwa chuanin mi zong chu du thang tura ti an ni anga he chin chena hilala in hi chandon lawania amai ro chu ila du lawa in nar fi thlachak ani chuanin inei zong engkim I chanang antiang amai ro chu he channa hiani I tharau kha I chandon lo ti kha sherengang che voinia hianin Christian ne na inun nei la hlan lawani chuanin nga khomwang du to su tuna hian voina hianin chandam na hi athon ani lali swan aman apeto rombung som changkwa ikain iswa chulal pa ani ti ichan tata mithizinga ta pathianin akai thauti ithin lunga irin chuan chandam iniang ati ani lali swahi isheto a ilal pale chandam tuwa lopom to ini chuanin het takin dingla athuzirla voinia Krista zui hi ala ol samla hianin irin na kha het takin lowwan tlatla lowin ting hetla achan chu kan ma hun reilo te local tura hianin lali swa Krista zui man hi kan pek alangai donani chu huna het taka ding thei te chu thlipuin minron nuai ma a zung het taka lokai tu te chau kha an niang he khawvela om ai chuanin nangma omakha ang het zoka achak zokani lau sula sakol chin chhiana aron lan huna lo la ve lo la sakol ma konin che bai buk ve lo la lali swa Krista lam chau en la pathian I tharau chan him tu chuanin a hnena a shwai hole ma lo chuanin aveng himin a enkol tlat don che ti hiring tlatang che he thu hianin ti har che sela ti chak che sela voinia hian I thin lung kha buatsaih che ro se ole khati zung khatun chuma video kan le chwa thei te chu ni